yang aki din. Mapan ka manan agara daw, numalpas ka amangan Agusto. Ay, wala nang. Aguray tamang mga anak pailaan. Nagbayag kamot ngamin amang mangan anak ko. Jak pa'y nga rudmat napsog na nang. Maalangarod, darasam ti agbusog. Kalpasan na, agpalpa ka, tamapan kanto nagara daw. Wala nang. Naskin nga agbusogak. Tapno napigsaak nga agarado. Ay katuan na anak ko. Imbaglakit din ta may baon ka nga agarado. Di anak ni Mari ilang, di na may baon nga agarado. Tasadot, di anak na. Di lagin inom ta muna nga aramidan. Ni ka di Julio ti dakdakamaten yaw na nang. Wan, sadot dayjay. Saan mo atultuladan, Wan? Kanayon na nga uyawon dayjay. Kanayon na adilawon ti kinadakkel ko kano a tao. Baybay amlatan anak ko noon niya ti ibagbaga na. Isumater aramidak na nang. Jak makiap-apakan ko na. Uray kanayon na kapabainan. Nasaya at madngarod anak ko. Kasta tinasingpet a tao. Sa di numanan ti papanam si Kahulyo, Mapanak nita store ni Tata Sindong. mapan ka man sumukmunan iti arak. Anya pa ngay. Amuya mo ngagkapsot ti bagay nujak sumok mo. Ayawan mo, Julio. Ati mo pa'y tay anak ni Marituria ni Agusto. Ay di naman ni kumpara iti dayjay. Asobra apito. Ngam kurang awalaw. Oray kasta ti bagbagam kenkwana, tananak nakam ngam sika. Limpyo wa katao nanang. Dayjay ngay. At kurkurang na. Sika lang ti mangibagbaga nga dakurkurang na. Nay, si kamit ti lumabas. At kurkurang na. Anya kumamit nga iti kurang ko. Kurang ti utek mo. Apay, makitkitam ay ati utek ko ta ibaga makurang. Talaga asaan ka makahuawat ah. Kasanaw, kita da kurkurang mo. Sige, panawan ka pa'y. Tamapanak agarado. Awan matlat sirbi ti magbagam. Ala, agagit ka. Sana balay, nagdakkel mo't na bagay mga garadaw. Siguro, may sakaldero ngayon na po itikang kanam niya. Uray tain na po'y mimat kininanang ko tikan ka na. Saan nyo mat ngayon na po'y? Ha? Ay nagloko da ito eh, nga da kurkurang nan. Mapan ka malangan na garadaw. Pay ganas din makisawagin ka. Takasanaw, kita da kurkurang mo. Si kamot gahan di agsaksak do diti bombaan na gusto. Wen, napintas ka Diana. Sumakdo ka kadimay. Wan, awan pagdigos ko, iso nga umayak mamot sumakdo. Ala, iyig mo dito iti tatimbam. Ta siya akong timang karga. Alaman nga ron, agyaman na ka gusto. Awan anyaman na napintas a Diana. Numapnok da ito eh. Itulod ka ni Jebalayo. Takaasi ka no si katimangawit. Nadagsan da ito eh. Ay, oray sa anan, kabalakmat nga awitan. Ang mga nor-urayan ni nanang mo ti sakdom. Asidaglaang matibalayo apang ituludakin ka napintas a Diana. Saan nakasapulan ni nanang? Saan mat nga agdardaras nga agluto? Alaman lang nga, talagaan na kasing singpot ka, Agusto. Hi, Diana. Si kamot gayam di masapat ko. Anya ka diti bagam, Julio. Awan ba't kit eh? Awan mat gayam. Sige, labsan ka nga ron. Ay, mabitlaan, Diana. Sa lino ka dito pa man ha? Ken, anya dahi ta awit mo. Patupat da itoy. Itad ko kini Agusto. Nagswerte mo tinda dya kurang apito. Sobra awalaw. Tauray la sagutan pa. Anya akurang apito, sobra awalo nga ibagbagam. Kitag pa sumay. Ada kurang dayjay nga gusto. Apay, san mo amad lang. Sikat ang kurkurang na, gaputa salot ka. Ni Agosto, kat nagagat, managtulong pa'y. Panawan ka man langan.
Day tala agdilaw iti padam at tao ti aramidam. Ngam saan mo mat nga mo adilawan ti bagem. Ha! Ay, mabit man lang. Sobra apito kurang awalaw. Apay ka day. Anya ti naramid ni Diana di balayaw. Apay ang nagbayag mo ti jay tay. Keg, nakisarsarita ah. Apay, sipsiputam ka di ni napintas a Diana. Anya, napintas sa Diana ko na. Kituon ah, ta nagpintas met nga ro diti panagkitak. Kursunadak ni Diana. Anya, panagkunam ka day, kaya nakadayay. Kaya't nak ah, apay kit di nasaan. Ini kan naktupay iti patupat. Siyak, ti kayat ni Diana. Saan kit asika nga, takurkurang na. Ha? Apay nga rod, asyak tinang tedan na iti patupat. Saan na si ka? Una, tamo na arawit ka. Kita mo ngamin kit nagdakkel tabagay. No si ka kumati kayat na. Di si ka kumati ng tedan na. Ha? Kita tabagim. Kaslasaan ka amang mangan. Maasyan kumakan ka. No si ka ti kayat na. Di na kayat alumok magak. Kayat na siksiyak ka no. Iso asam na siya tinang tinan na iti patupat. No di kit sika, takas labha ka tabagim. Amo na arawit ka. Kasta? Iso boy. Ha? Damagag tuman kan napintas a Diana no agpaiso day ta ibagbagam? Naimbagmag ta nagsabat ta dito'y dalan napintas a Diana. At ako madamagag. Anya day ta gusto? Apay gayam nga inikan na kiti patupat napintas a Diana. Inikan ka, gaputa na kasingsingpat ka kanya. Kanay nakatultulungan no kasta ang makita mo dar aramida. Day talaan, di makagapo? Ha? Anya, piti kahit mo nga ibagak ang makagapo ahya. Kunang amin ni Julio, iso nga inikan na taamom arawat ha. Dayjay manan a Julio? Saan mo apat-pat dyan ti bagbaga dayjay inuulbot ti bagbaga na? No kasta, kay kayat nak ngam ni Julio. Adayo akay kayat ka ah. Oh yes! Yay! Kunang amin ni Julio, iso ka no ti kayat mo. Saan ka tasyak? Oo, pagan-anok mo't ngay dayjay. Kasano nga tanga armon ni Diana, nana? Anya, panagkunam kat kayat na kadayjay. Asino nga'y ti mangayat kan ka, kat sadot ka mo. Ninanang may nalabas mo dahil ako na ayaw kanya ka. Pasilamot sanda ka anak. Nalaing ti babae itan nga agpili iti lalaki. An-anwan na ka ni Diana nga'y kat awan mo't sirbem. Tulungan da mang gidi nana. No kasano nga armon ni Diana? Ay sos, awan lat ang mukon, akayat na kadayjay. Nanang, panagkunayo. Kayat nak nga tani napintas a Diana. No ibagak nga agasawa kami. Ah, apay, kayat mo ni Diana. Kayat ko launay nanang. Ay, agaram ka pa'y nga umuna, anak ko. Eh, kasanungay ti agaram. Ay, kat ibagam ti marikrik na ma. Ibagam nga agayat ka kenkwana. Kat urayam ti sungbat na, no adamat panagayat na ken ka. Ah, kastagayam ti agaram. Apay, nakasagana ka na maadaan iti pamilya. Maadaan iti anak. Kasta ka diti kaya ti asawon nanang. Uwan kabailam ka di abyagan ti pamilyam no kas pangarigan. Nagagatak mo't nanang. No kaya't naklakid din ni Diana. Amin to nga ibagana tong palag. Ay na, anak ko, talaga nga agayat kan.
Madandanagan ak manong isko. Nay, taapay magturya. Agayat samot ni Augusto. Ay, kadi ka nasaya at Anya, itikas jay akasasaad na. Kabailan na nga tati ang pamilya. ay kad no naggagad na yaka na ka. Apay kiti na di nakabailan. Wala, nga masapul mo't nga ibagbaga ti aramiden na numaminsan. Naglimpyon to na yay no mga asawa. Nga tama no? Ay na, patyan na kading kao. Adon ti amamo ka kasta ti kasasaad na. Ngam idi nag-asawa daan, ay sos naglimpyo ta. Ay ngam, aguray ka man. Sino ayat ti nakariknaan ti ka nakakiti ayat? Ni Diana manong. Anya? Isumit lagay ang makanayon ko ang makita at tultulungan na ni Diana. Tunggal makita na nga daw awitan ni Diana. Ah? Kasta ka di manong? Wen, No kasta. Adamat nga rod bukod a diskarte dyan anak ko. Isumot lagaya makumkumpurmi matit itad ni Diana kenkwana. tanuad ng tuman oras ka. Umayak man niya balayaw. Takasaritak man, tika na ka. Napintas a Diana. At ako maibagakkan ka. Anya day ta, Augusto. Saan ka nga tanga agungat? Anya nga min ayat ibagam. Ay, huwag namin. Napintas a Diana. Agayatak launay kan ka. Ha? Agbay so? Wen, napintas a Diana. Saan ka kading agungat? Kwa, Augusto. Uray ibagbagada nga dakurkurang mo. Ngam para kanya, awan mo ti makitak amadi nga aramid mo. Managtulong ka, kan nagagat ka. Katkaskan ka ti kayat ko alalaki. No kasta. Kayat nakmag. Ha? Agasawatan. Ay, saan tapay nga agasawa Ado pa'y nagiti kayat ko nga isurukan ka. Tapno saan da nga ibaga nga dakurkurang mo. Nakasagana ka di amang tungpal no anyaman dagiti isurukan ka? Napintas a Diana. Amukmut a sa anak nga isuro iti kalukwan. Tanasingpet ka. Agpaiso ka day, ti ibagbagan ni Augusto asinong bata mo, Diana. Agpaiso, nana. Ay nabalasang kong, imbagman, taada ka ang mga yat iti anak ko. An-anusang kumaata, kasla inuubig, matigar-garaw ti anak ko. Saan kayo ang madanagan? Ta isurok no anya lagi ti rumbang abaliwan na nga style na, nana. Ala, balasang ko, isurom no anya ti pagsayaatan na. Kat ada aklaang dito ya katulungam. Alalayan kayo, aging ga akabailakpay. Agi amanak no kastan, hana. Amok matkit di anasingpat ni Agosto. Managtulong. Kat day tati may saan nakatinagan tiriknak kan kuana. Naimbag nga aldaw mau kaanakan. Nay, si kamot gaya mangkal. At tukaw ka Ay, napariir dito'y papa nga pagtugtugawa ba? Unang kal, mayat ti agpalamiis dito. Ay, nadamag ko. Asinong bata na kamutgaya man ni Diana. Ay, unang kal. Agasawa kaming taon. Ay, kitsay-saya ating garun ati agar-garaw mo. Nasaya at matigaraw ko. Day tamat ti amok angkal. Ay, kit nasaya at ano kasta. Saan mo nga ipalpalubos nga awagan da ka iti adda kurkurang na. Ni Julio laang mo ti mangibagbaga akanayon kanya kiti kastangkal.
Apay, adda kurkurang mo aya. Awan mo ti amo kakurang ko, angkal. Kompleto akmat. Isaw asaan mo nga ipalubaw nga awagan da ka, ti adda kurkurang na. Why? Ay, won, angkal. Nasaya at may tanaranaan ka dito eh. Nagdakal at taam. Apay ka day, Julio. Biliba magking kanya. Sinumbatan na ka ni Diana kahit adda kurkurang mo. Marmarwam ka namang pababain kanya. Ha? Apay ka na ayon mo nga ibagbaga nga dakurkurang ko. Wano saan, dakla tao, kunkunam. Kagpaiso may. Kitam tabagi ma. Siyempre, kasapulak ti mangan iti ado. Tanadagsan ti trabaho. Sana kasken ka nga awan trabaho. Aginom lang ti amom nga ramidag. Kita ang man tabagim. Kat kaskalapilat. Ala, gawit ka kidin. Tada sumunga da bagyaw. Amangan no itayab na ka ti angin. Uno saan, agi sabikil ka iti bato. Tapno di ka may tayab. Nyati ko na. Talagang adda kurkurang mo niya. Apay ngay, agtapis ka matang. Ha? Nagdakkelak. Idinto ta nagbasit ka. Ngam tapisan na. Hindi ka lang nagbutangan. Danugan ka man laangan. Adik ko. Natukol sa tisikat ko ah. Talagang adda kurkurang mo. Maminsan pa'y nga ulitin nga dakurkurang to. Tatukkulak ta sikat mo. Anya, ay ditakan. Ha? Timarayan. Takrut ka magkayam. Apay akinabil mo ni Julio. Isumati mo na ng kabil kanyak nanang. Bimali sa klaang. Liklikam ti makiriri, anak ko. Jakmat mabali na palabsin ti inaramid na kanyak ananang. Kan inaramid ko dayay. Tapno di nakton awagan ni ti adda kurkurang na. Mala, ngam, saan ka nga agkabkabil? No saan nga isuda ti umuna amang kabil kan kawan? Uwan nanang, amok daytan. Anya laki day, saan tayo nga aguyaw? Wano mang pabay ni tipada tayo ataaw, no nakarkaro may ti pakadilawan tayaw. Kitain tayo nga umuna ti pagpagi tayaw, sakbay at isabali ataaw. Anya laki day. Papagayaw, ditan ti nagpatinggaan ti may sapay aparak. Dito'y drama tayaw, anya laki day. Insura ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw di Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, manang tarabay. Anya laki din! Gumatangak man iti may sa kilo nga asukar nana. Kan 1/4 abarako akape. Mabiit laang nardaw, alaag tigat-gatangan. Ay kan ko ah. May sa kilo akar ni ti baboy nana. Mala, mabiit laang. Kasta gumatang ka iti karnay, tapno adda ipasidam ka dagiti putot mau. Ikawan anana. Oo, ato iti bayad na. Ay gayam nardaw. Inton umay alawasan ti panagawid ni baka mo anya. Aywan, nana. Ay nasayaat nga ron no kasta. Agawidan, tapno iliwan naman dagiti anak yaw. Wen nga rod nana. Manumet at awan asaan na nakadenden na dagiti anak may. Apay no agawid, agsublipay. Ay saanan nana. Dito'y kanulatan nga agsapol iti panggedan na. Asino nga ita kinlugan ti arkilaan paray. Numapan yung sukunan ni Bakat Mau, iya Manila.
Dahil nga rin ti parikot ko pare. Awan pa'y nakasaritak. Amangan kidimat no dam among pare. Nibayaw ko na pare. Ha? Sino abayaw mo pare? Ni Nestor. Ha? Ayun gaya man niya. Addaban nga iman maneho na. Ay, kasaritam tuman. Numano ti arki laging ga Manila pare. Ay, una pare. Damag kiti ti mapangkwalayan ni Jebalayda intun malan. Kasaritak tuma pare. Oh, agyaman ak pare ah. Noon niya't ibaga na. I-chat mo latan kanyak iti messenger. Rabiin la kay ngam nakasukat ka mat, papanam? Mapanak man ni Jayan ni Bayaw Nestor bakit? Ha? Mapan ko man bulutin ti ragadi ni Bayaw Nestor. Kan kasaritak mo laang may papan iti van nga iman maniho na. Apay ti Van? Arkilain ka nun ni Pari Nardo nung mapandasukunan ni bakit na dyan Manila. Wan gayam, taumadani mo ti panagawid ni Luding. Wain bakit? Ala, inakbitay. Mangantayo nung makaawid ak. Mabita lang. Malaing kan, saan ka mapayagmanan ijay? Kaya't mo asawan. Agawid into no may alawas ni Luding Mare. Katuan madmare, apay saan mo ay nakita dagiti ipopost na iti Facebook? Saan Mare? Friend kami di Facebook. Ngam saan na ka interesado ko nakmanan. Sika talaga mare. Katuan man. Amo man. Hindi pa ilada dito'y Pilipinas daya babae. Ado dagiti saan ko agayat nga ugalin na. Piling launay. Agbibisin. Anya? Iso asaan na ka interesado iti biyag na. Ho! Marurudag lang. Anya lagi din. Mabisinak lakay. Anya nga ro dikhet mo asidaan. Bakit? Siyak man ti mapanagkita iti tersena ni Nana Bella. Apay. Saan mo akayat nagitin sangput mo asidaan? Si kakit dimot. Nauma ak kadagita. Kayat ko ti sabali mat Pork liempo kuma. Ayun ah. Adala ko ni Nana Bella. Malangarod, siya kun ti mapan gumatang. Tamakaruwarak man mat. Nagmalmalim anat naturog tinararamid na. Mala, in ka nga ro din. Ta siya kung ti mangiluto iti gatangam no sumangput ka. Ay naapo, kuna lakit din no asino tinakasusuon iti batya. Si kamagaya mare. Ha? Luding? Wan, siya nga rod. Apay, saan na ka din ang mailasin, gaputa pimintasak ijay abroad? Una yan. Awan kas na ngayon baga kanya. Mala, gumatang ka man kiti tilakot. Anya day tala ko maya. Benak ka na gurong. Adapay bisukol. Golden kuhol ko naman. Kana dapay ti kuskusilang. Fresh amin na kita. Iso, ti sinusuon ko. Hay, amom baki kang anya. Manipod na gabroda. Saan akon nga agsid-sida iti kakasta. Maariya kakon. What? Ay danga. Iso matiin dakdakkel mo dagitoy. Sa ita. Ay sus. Nakapayat ka lang ijay Saudi. Nagawid ka. Saan ka nga agsid-sida? Pao na yan? Apay ngamin aya. Anya nga iti maaramidam no saan ko akayat. Kat maariya kak nga rod. Ay, salbagid ni. Iti kinabayag kon nga agang angas dito'y lubwang. Sigaman pa iti napuuta ka nagabroda na gawid. Asaan na ka no nakayat nga agsida iti banak? Gaputa maariyak? Ay, nga lagi din. Dita ka man langan. Ha!
sabat mo ni Baki kang ditadalan, kunam? Wala na, adala ko na nga agurong, kas kada benek, kas kada kuskusilang, ngam, sana kagimatang. Na, apay gayasan ka gimbatang. Katdayjay ko matimayat asida ang tanabayag asaan ka anak asida. Ay nanana, manipod na panak ijay abroad. Namimpinsanin nga impromise ko iti bagi. Asaan ako nga agsidapay iti kakasta. Anya, ay unay kan ludeng. Never kunak manan. Diyak man amo nana. Ngam basta, maarya kak matan nga agsida. Nang runa iti agurong kan bisukul. Ay. Pulos asaan ako nga agsida. Iya. Si kakit di man. Ibagam ti kasta, kat isumat ti indakkel mo dagita asidaan. Idi sa anak pa'y anagabrod anana. Ngam ita ta naka-abroad kat saan matan anya laki din. Puo na yan. Mala, ibagam na niyat gatagam, tay lakwan ka. Anya, kasta ti imbaganakan ka? Ay, wan mare. Ay na, naimbaglagid din ta saan ko a pinasubsuban ti danga. Una yan, Mare. Ay, nay, sulaan tinapuuta ka na ba na yabro, tanagawid. Asaan ka nun nga agsidsida ka dagiti sidaan nga indagkel na? Ti awanan ba inaluding? Bay amon Mare. Kasla saan kamot anairwam iti ugali na. Si kalangaraw doon tinangimbaga apiling launay ya. Ay, sa bagay matkadi, Piling kan agbibisin launay. Ay, ingkakidila ko day tala ko daya. Sigurado amay bus ijay. Kat, si Kangay, saan ka gumadam? Gumatak Dua abaso nga gurong tay gisak man iti kamatis inton bigat. O ala, mabait lang rod mare, taitakalan ka. Una yung ngay. Nagkapula nga dya bro, saan nga agsida iti agorok, kas kada bunag bakay. Uwan ka nula kay. Isumot imbaga na kinibaki kang. Hindi nagsabat tayo di kalsada. Anya laki din. Nakababain man dahi tama pan na imbagbagay ti tao. Amo man dahi aludin. Napanlay di abroad. Itaan nagawid. Saan ka nun magsidsida iti agurong tamaariyak ka nun? Anya, ay salbag. Isumit tindakal na. Kin iso ti pamuspusan asid sida hindi saan pa yan naka-abroad. Adamutin adi kwarta na. Iso akastan ti bagbagana. Ay, agpapankas ta. Saan arumba nga kasi ti ibagana? Saanin nga, agsidsida nga. Ay, nakababain man. Bareng ano saan nantun akanan dagiti imbagana. Ay, anya lakit din ngamin ayan ni Luding. Unay matan apa nang ibabain mo kanyak, bakit? Panang ibabain nga ibagbagam met si Kanardo. Ne, tagin di ka pa ilang awan amumat. Apay amapan mo imbagbaga iti tattao, amaaryak kan nga agsida iti agurong kas kada kuskusilan. Anya? Saan kumamatakas ta? Iti saan ka pa yan nag-abroad? Iso ti pampamuspusan tayo no kas nga awan si daan. Sa itaanapan ka laang nagkatulong ijay Saudi. Nagawid ka, maaryak kan? Pudnumat, manipod ita. Saan ako nga agsida iti anyaman asidaan amaala ijay taltalon. Ultimo, kunak tumag. Anya? Pauunayin ludeng. Siyak matan nga asawam ti maibabain gapo iti kastang aramid mo. Ibagbagak lang ti pudnoan niya. No kunak asaan ako nga agsida. Saanan, maariyo ka kun atalaga. Iya! Anyat lako yung asidaan, nana. Anya aya si daan ti sapsapulam ludeng. Karnay wunaw natang. No natang, adaw tinatang alakok ijay iged. Fresh na kita.
Kapal palingkik la itay bigat. Ay nanana, uray ka sa ka fresh dagita. Saan agumatang? Apay, saan ko kadian ay baga kada kayo, asaan akon nga agsidsida iti natang, malaksid pa'y kadagiti maalala iti taltalon. Anya, ay nagkaro kamutan ludeng. Ibagbagak lang ti pudno nana. Anya gay nga raw tisid-sida umitan. Pasiglatan a karnay, kas kada frozen, kas kaday. Katwan anana, anya pa'y ngay, basta siya. Maariya ka kun kadagiti maalala iti taltalon ko nakmanen. Ultimo bugoong jak kayatan. Ya. Dagita inabraw kas kada pakbet akabang bangsit. Ay na, namimpinsan ko alinipat. Ay, salbag ti amin a salbag. Ala nga raw, gulpi man, tilakok a karnay kas kada fish, ta isulatan ti sidsidaan. Ala, ilakwan nak iti may 1 kilo a pork, may 1 kilo a chicken, kan may 1 kilo a bangus. Nayunamatan iti crispy fry, tagluto akman iti fried chicken. Maala, mabiit laang. Ala, tigat-gatangan. Dahito man half kilo abunga ti parya nana. Manugahan ti may 1 kilo. Ay kwa, 120 ti per kilo ti bunga ti parya. Iso 60 daytan. Oh, adto ti bayad ko nana. Kan 6 pieces pa'y gaham nga itlog. Isuman ti lauk ko. Ay, imbag kayo pa'y. Nakayat yulat ta ti agsida iti natay. Abay kit dinasaan nana. Katno dagito'y tinasustansya. Nang runa dahi ti bunga ti parya. Nakunak dayta taday jay nga minaludeng. Saan ka no nga agsidsida iti natang? Kan kadagiti maalala iti taltalon. Anya? Imbaga na dayta? Ay wan, imbaga na itay imay gimatang. Pakbag akabang bangsek kunana nga raw. Kan saan ka nung nagsidsida iti inabraw? Anya? May una yun, aludeng. Ay, sumgar lagi ti kalbo no mangagdarita nga imbaga na. Anya lakit din. Ay uray siyak nga ron. Sa anak lang asimgar iti imbaga na. Naasarak pa'y kit di Una yun, aludeng. Idi saan pa nagabroad? Ultimo sa bunganay asaan pa'y unay arimwar. Mapandaalaan nga uray saan pa'y kumaamabalay. Nasubrahan mo't nga nudan nana. Manipod idi nag-abroad. Anya lakit din. Ay, nukabsat ko la siguro ni Luding. Idi pa'y laang tinong pakon ti kasya pa nagsasauna. Ha? Agasan man, pakbot akabang bangsit ko na nakano kini Nana Bella. Bugong akabang bangsit niya laki din. Ay, uray no saan mo akabsat, kat mabalin mo latamad atong paan. Anya? Katuan man, awanan ba ingkit di Nabanlangi jay Saudi iti mano at tawan? Nagawid, kariyak na di bugoang, mariyak di bugoang, kaslamat duling at tuyo at itsura na. Ha? Kituan man, ay, mariyak ka no, ay, suwas, mas nakarariyak matilangan na, tidang nga, babae. Ay, sapay la kumangaron at saan amay ibus ti kwartana. Tapno anda ka na yung ti igatang na iti agkakaimas sa sidaan. Tapno, saan to nakababaing gapo iti nailawlaw ang imbagbagana. Oh, apay anak kamulang-lang kamadlatan di talo ding. Ha? Apay, adda parikot mo. Mabisin. Awan sidang. Anya? Awan si daan ko nam. Ay kat mapankan gumatang iti karne. Ingka iti tersena. Nagbayagan nga ay. Anya gumatang nga ibagbagam. Kat amumat na ibusan ti kwarta. Awanan ti maigatang iti naimas asidaan. Anya laki ding. Ne, katanya ter aramidom nga ay. No awan ti igatang mo.
Ay kating kamang sapol Ado ti maala iji taltalon. No lakit dinagagat ka ama pa nagsapol. Inka man sa pulan ti butas kan kalugong ko. Inak man laangan mangkita iti sidaan. Mabisin da tao, awan pa'y naluto asida. Anya lakit din ay ati kastoy abyan. Diyos mio, Marimar! Ha? Pakikang? Kung naglagid din sino di kasla uong ang nakakalugong dito'y igit di kalsada nga agal-ala iti kalunay. Ay napo si kamat lagayam luding. Anya? Kung nakmanusaan kan nga agsida iti kakasta. Ay na, nagdagaang di panahon. Nga madagagid din dito'y akong di ala iti kalunay. Amom si ka, nadilaw ka unay. Bibiyang mo ngamin aya. Kano kaya mo mati agala akit agala ka? Oh, di ko naman kidian niya, ha? 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 Naibusan di kwarta. Anya? Idi kagab-gabo medya abroad nga da kwartam. Kung namasaan kan nga agsida iti kagasta. Kung nampay ama ariyak ka iti agurong kas kada kuskusilang. Anya nga ita, ha? Alaman? Ay sardangan nakman si kabakla. No awan maibagang, labsan naklatan dito'y salbag ka. Oh, no salbagat. Nasalsalbag ka ba'y? Oh, kung kundit ka mat, asaan nga agsida, iti kakasta. Ngamita nga awanan, ti masidam. Umay kamat lang nga rodagala. Anya lagit din aya, luding apiling. Ha? Nay, anya ngay day tayong kabel mo iti sakaw. Uray lang tad-tad-tad. Ah? Ay, kwa, agurong nana. Imbagla akargaak man iti bugoong. Anya, kunak man no saan mo kayat tiyag sida iti kasta. Ni nana mo, kun kunaklaang mat aday jay, da kayong mat. Kunak nga ibagbagam mat. Naglastog ka nga agsasaw, idi kagap-gapo medya brown. Ngam itatawanan kwartam, ano sa malagarot ti kasta si daan. Ala, saanin ang maulit, nana? Ay, no maminsan nga man, saan ka nga agbalin ada rasudos? No ada kwartam, aguli magkalatan. Saan mo nga ibagbaga iti tattao, ama ariyak ka iti kasta si daan. Ha? Agbain ka kumamat iti kasta pa nagsasaom, ludeng. No ar-arigan, kasla nalpas mo nga intupra. Ngam, sinublim mananakinan. Anya? Katuan man, ay apo aya, siyak pa'y din ti mababain ka po iti kasta nga aramid mo. Gusto kumamatan, alakan. Naglaing kan tumot ngamin nga agsaw iti patapos. Kunamlano agnanayon nga dakwartam. Ha? Anya nga ita, dagiti imbagbagam akaariyak mo na sidaan, isumot lang tiyan anusam amapan al-alaan iti taltalon, tapno at dalamat sida. Anya lakit ding. Ala, saanan ang maulit lakay? Promise. Makapasar ti kasta nga aramid mo. Pangaasim tagbal baliw ka kumamatan. Ay, anya laki din. Saan ka nga gibibat iti sao? Tapno saan kanto ang nakababay kadagiti tattao? Ay, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Si kamat ng timakaam mo kadagita lakay. Ano may dagita, miling bakit? Anya kalakit din ador. Tarimaan mong tibalay tada ka no sumangpet a bagyo. Napigsa ka no day chay. Anya, Agbuya ka ngamin itinyos tapno ammom. Sana kastang anya la ka na yung tisungsungbat mo no aday bagak. alawanan. Idisumla ang dagita alansa. Ta siya kung timakaam mo dita. Aramidam itamat laeng tapno malpasan. Tarimaan ang matlaeng titawa, tanay, kaslamat nagmatan. Iruwar mo nga ro ti martilyo. Tarugyakon, bakit? Anya ti masapul yun, nana. Nagyagak lang iti pruta sa nakaw. Busy mo nila kay Mau. Ay, nasken at tarimaanan na ti balay. Sakbay asumangpot tinapig sa bagyo, nanang. Lukas ta, at dagayang bagyaw. Nanang, iso tinabuyak iti news. Agdengag kayo mat iti radyo, nanang. Tapno updated kayo mat. Nadadaal mo nga min ti charger ti radyo ka nakaw. Igatangan kay tulangan ti baro no agpasentro ak. Ibagayo ka ni Manong Julius. Tatarimaanan na dagiti rumbang at tarimaanan na ijabalay, nanang. Wow, nanakaw. Da kayon tumat lang tinakakaase, no diyo tarimaanan ti balay. Lumabasak mare. Sa dino ti papa na maritonet, Mapan ko man alahan ti martilyo a binulod da tataguryo. Talansaak man dagiti rumbeng amalansahan iji balay mi mare. aywan nga rod mare. Uray da kami, busy mat nila kay ko amang tartarimaan iti balay. Ay, nakabutbut ang narod mare. Amang anong napigsamot ti umay abagyo. Sapay la ko maatasaan mare, kaasi tayo man. Ay, nagriga ti madadaulan ti balay. Sapay nagngin ti materialis ita. Ay naku nampay mare, gastos tumanan no ko ha. Isu maala mare. Inakon, agistoryatan tumanen no sa anak abisi. Sige maray, agan-anad ka man. Awan ka din tagtad iti kusina, miling bakit? Awan lakay, iti silid tangay. Awan matlaeng. Nasayat mat nga rod no kasta. Makaturog ang nasaya at dataong uray matutudong. Awan ti pagdanagan ta bakit? Ay dananang nga ta. Kumusta damat nga ta ijay? Tinarimaan nga ta ni Manong Julius ti balay? I-text ko inton madamdama lakay. Man, tapno ammo tayo mat ti adda ka sa saad da ijay. Imbagak matkit di ka ni nana nga ipatarimaan na dagiti rumbe nga matarimaan. Agluto ak nga rodon iti pangrabyan ta. Iti kastakit masapa ta maturog. Awan mat ngaminan ti kuryente. Awan nga rod lakay. Siya kung ti agin naw iti plato. Kumusta kayo matan ditoy, Nana Juaning? Nasaya at latabat tunait. Awan ti agtadtad, Nana? Pada nga raw. Daan nga binag dagiti materialis. Iso nga oray matarimaan. Ang tad lang ka. Ay, masapul nga ron agumatang kayo iti baro, Iwan nga raw. Sapay lang ko matapumanawan ti bagyo. Narigat mo't no matumba ti balay. Awan paglinungan. Nukas bilang ta mapasamak dayta. Umay kayo laangan iji balay, Nana. Awan gayam, nangyagak iti lugaw para kada kayo. Ay na, agyaman aklaunay Napigsa ti todo ngam inano sa lata tinangyag. Sobrang amin ti inloto ni Nanang. Napudot pa lang dayta, Nana. Kalutluto laang. Agyaman akman na. Sana na masapol nga agluto
Sa dino ti papanam si Kaador? Anya kalakit din bakit? Sa dino kumapay ti daddo maapapanak aya. Kat ijay garden manen Mapan ko bisitaan dagiti mula taan natin Taawan mo ti tudo na. Sige, nagkapika ka din. Wen, nalpasan itay. No awan ti aramidan inton madamdama. Agsagad kamat iti paraangan. Nagadumanan din na iwara a bulong. Wen, madamdaman to ka di. Ala, agrubwatak nga rodan. Anya nga oras ti panagawid mo? Ay kat sagbay nga agalas 12 Adda ak taon titibalay. Pitsurak man ti balay dananangwanin. Ada ka no kalami ti assistance nga itad ti gobyerno kay. Imposible no di da pa'y lamaasyan kanya no kastoy abalay ti ipakita kadakwada. Hey! Hika magayam day kamileng! Adda kayong magayam di tananahwaning. Ikay payakit kitaan ka. Anya? Anya gay ti ararabidam di ta. Pinitsuram siya mati natumbakan labaw ko. Ay, kwanana. Kamali ti pampanunutin niyo. Sigurado ka? Wan, di magasaklaang takayat ko apasyaran dagiti kaaruba. Kunaklakit din. No adda iwaras da pagsayaatan. Iso pinitsuram ti balay ikaw. Ay awan nana. No adda man. Barangay meten ati makaammo. Good morning, Nana. Kastamot kan ka, miling anak ka. Na, apaya kasta ti kawas mo. Abot mo. Ada nga min napatag-alakat ko ita, Nana. Sa dinaw. Ay, secret ko lang mata. Adayabot kasta. Ibagak manlangan tapno didak pagpanunutan iti dakas. Ada interview ita, Nanang. Interview? Para iti anyamot day nga interview? Ay kat pagsayaatan, Nanang. Nag-apply ka iti trabaho? Ay saan, Nanang? Basta, ada ilakad ko a pagsayaatan. Sige, agpatuloy ako. Awan magayam ni Manong Julius dito'y balay. Para kada kayo, Nanang. Karnimot ti iyaw-awat mo, miling anak ka. Karni ti baka ken baboy day ta, Nanang. Para kada kayo. Nangalaamot ngay itinggatang mau. Anya kay lakit din, Nanang. Siyempre, kwartak tinggatang ko. Saan mo't mabalin adawat at dagita iti palingke. Ti kayat ko asawan ka nangalaam iti kwarta nga inggatang mo. Di yun sa ludsudan, Nanang. Basta kwartak Di kay madanagan. Ta saan mo't nagtao iti takaw day ta. Siguradom lang. Amangan no agsakit-kit diti tiyan may no kanon mi day ta. Saan, Nanang? Da kayo kit dimit? Sige, agpakada akon. Tagluto akpay iti pangaldawan mi kanila kay ko. Anyat pangaldawan ta, miling bakay. Karnit baka lakay. Ay sus, nag-iimasan. Talaga naimas, ta siyak tinagluto. Ang aguray ka man, nangalaam nga iting gatang mo bakay. Kwartak pangalaak kumapay ngay. Kanimbagam kanya ka na ibusin ti kwartam. Anya kalakit di matan lakay. Siyempre, nagdiskarti mat da tao Saan mat amabalin anateng la kanayo ng ti masidsida. Alam mo, mangan takit din karotin. Ang mga noanya pa iti papanan naman ang tisaritaan ta. Kumusta kayo, Matana?
Nana Juaning? Nakaumay ka mo ito na Madamamat ti panang tarimaan kaw iti nadadaal adiding ken bubong. Imayak, taad ti good news ko para kada kayo, Nana. Anya day ta good news. Ada ka naman ti calamity assistance nga itad ti gobyerno, Nana. Anya day ta kalabi ti assistance. Para kadagiti naapektaran iti bagyo, Nana. Ma-applyan ka di day ta. Ada pa iti interview na. Isu nga imayak ta picturak ti balayo. Ipadas yuman mo ti agpa-interview, Nana. Isu pa'y mat ano adda maawat yo. Isu pa'y ang maigatang iti materyales. Malaman nga raw. Tulungan na ka. Ajak maamaw no kasano day ta akalabi ti assistance. Wan, Nana, di kay madanagan ta isurok no anya ti rumbang nga aramidan yo. Anya ti imbagada. Adda ka no mo ti muna anang picture iti balayo, Nana. Anya. Kastoy kanumot lang ti impakita da picture iti interview. Naawat damot lang ti cash assistance. Asino ka no ngay day ta? Asino kumapay, Nana? Ni Mari Miling Anya. Napnapan ka din ni Mari Miling diti balayo, Nana? Hindi lang makalkal pastito daw. Kasla pinicturan na ti balay kaw. Ngam edi sinalunsod ko ka. Saan ka numay? Anya laki din day di atao. Talaga nga aramidan na mat amin basta maipapan iti kwarta. Sumrag ka Marito net. Ay saanan, Mare? Ada tilakad ko into'y madamdama. Di makasaklaang taada kahit kung ibagakan ka. Anya ti ibagam? Di mawag ka kanong iti calamity assistance, Mare. Tidakas na, inusar mo mo ti picture ti balay ni Nana Juaning. Sino mo ti nakadamagam iti dayta? Ay, isuda mismo, Ijay, Agaplay ko man ni Nana Juaning, inuna amot gayam. Ay, awan ti amok dita. Ay, di kan again di amo, Mare. Nakitak tinagan kan pirmam, Ijay, Isublim no mano tinaawat mo akwarta, Mare. Dakas dayta, agulbod ka pa ilang para lang iti kwarta. Ay pumiling aya. Mangibabain ka mo. Di nakman kita nakasta si Kaadon. Anya nga itim bagbagam ijay idi in-interview da ka. Tiyakmat amo ama-amuan damari tunit ti may papaniti day tabana. Susapo. Sino nga min ayatin ang ibagakan ka nga agpa-interview ka, ha? Sayang mat nga minti ito da kwarta lakay. Ngam kita ka di dayta. Naduktalan dati dakes nga aramid mo. Sino ita tinakababain, ha? Naawan may tulong mo kanya. Aguli magkalaangan dita. Magsasao ka, kasla di ka nairanod iti day ja kwarta. Sus! No amok laeng akalukwan tinaggapuan ti kwarta nga inggat-gatang mo kadagijay. Saan ko kuman akinan? Pudno ka day tagwarwaras asayang gusag miling anak ka. Nana. Kasta unay ti unget ni manong mo, idi adda nang idanon kan kuana. Dakmat ekspektaran ama amwanda. Kas kalag bibisin iti kasta nga aramida manakaw. Ay katsuri nanang. Isublim ti kwarta an awat mo, tapno saan anak kababae. Nanang. Sigurado nga isumala ang tibagan ni manong mo Julius kan ka. Ganun ay gastos kung tidaduma nanang. Ay kat agdiskitar ka. Isublim day ta akwarta, ta saan aparakan ka. Agraraman ka launay mo't anapan nagpa-interview ijay. Naimbag ko man no picture ti balayo ti impakitam tapno awan isyaw.
No kailangan ka da kayo nanahwanin. Da kayo latta ko man ti pang tadak iti kwarta anaawat ko. Ay, Jack matamaw no anya ti plano da. Saan asyak tiyag desisyon? Itad ko kada kayo ti kwarta. Tapno saan kayo ngagpa-interview pa eh. Saan nga mabalinti kasta ka panunutan, Mare? Saan asika ti kasarsaritak to net? Ay, nalpasan ti interview ni Nanang Juaning ito'y bigat. Anya kay lakit din, Mari. Isungarog ngagpakpakaasi ak. Noon niya ti imbagada nga aramidem, iso ti aramidem, Mare. Saan ada kami ti agdesisyon no may papaniti day ta abanag? Ay, kasla makapakonsensya mo tonight. Anya kumangay, di pa kakonsensyaan nyo, Nana. Kaasi tilangan ni Miling itay. Basol na mutlang, ah. Apay nga min anapan nagpa-interview, na imbag kumamot ano picture ti balay dati impakita na. Saan matabalay ti daddo mga tao? Wad kit di ah. Tapno mutlang pagnakman na, Nana. Nakababain man nga nubay-bayan tayo ngamin ang mga ulit-ulitin nanto nga aramidan. Ada ka di kwartam di talakay. Pangalaak ko mga iti kwartak. Kasapulan ama kumpletok ti kwarta na awat ko. Tapno may subli kun lakay. Ay kan makipurdiya ka. Anong sam? Anya ka lakit din. Isublik ka no yung bigat. Parikot mo mutten, aday ta. Apay ngamin nga agaramid ka iti pagparikutam. Anyan tulaangan ti panunutan dagiti karo ba? Napilitan na klaang at akasapulak ti kwarta lakay. Sos, pamilyam ti inbabain mo iti kasta ngay naramid mo ba kay? Alan-alakay. Uray 2,000 lang. Tapno makumpleto ko ma. Sos, makipurdiya ka iti ayan ni Nana sabay. Tapno makumpletom. Tano siya? Talaga nga awan kwarta kita. Naigatangan iti abuno kun similya ti kakaiso na kwartak. Inton sumarunong amin. Saan alinuloko ti aramidem? Tanay nakababain no maduktalan da. Anyan tulangan ti rupam nga isang umijay. Anya laki dain, di ka agaramid iti dakais para lang iti kwarta. Laglagi po mati kwarta, kat mabirukan day ta. Ngam ti dignidad mo no nadadaal, narigatay na may sugni day ta. Anya laki dain, mala. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki dain. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.